Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hagajnya linti ki jing ki babon ko Upper Primary School tingnya district ke bahap hapok ke Shila Presbytery East Khasi Hills District mentagla jam syaki nyo pusan tli mau mer ban besar ya ko umpok le jing start ki hybrid ki bapuli ha kan ke school. Ya ke jing dap nyo pusan snam jongan ke school ke badan ha ke snong tinger laraki ya kakat atrik urempang arajar pausan dag bapli perda ke jing raki ke ban sepin kut pat ha ubnai nok pra arajar pausan. Kuman jupintip hang ni baik Upper Primary School tingnya district laseng house nam ka khandai spa san phau de ka sub district tingyer ke batip menta kum ke tingnya district berunuhi ke beningkong jangan ke school udai babu brida rosling do haga jing siu ke basau phu tingka shi benai baki kena school ke puli ningkong ke dan tangkhat wengon nagari ke school klami shibuan ki officer ki pastor ki we de ki pau khmat ha ke imlang ka salang Haga jimple ya gani ke Jubilee la sakhilang da kinohi ke kibla shong that ki khana school barim ki temen basan ki pastor UMLA jaga Mawson Ram constituency ba Olan Singh Sun ubla penheru ikalama kum kadak ke jimple ya ke singi rakhe ya ke jingdap nyup sans nam jong gani ke school hadu bono yakam ngasa hostel dengan semua baila dia la persan penanda ba da mission la pelongri de school mission de school government ngali tripat da government tega di ke duty jenga kai bangan le na mata ki mission ki bla penam persan baga duty jenga kai ngale na mata ka dong thai but nga penpau ya ke jing semua mal bateng teng i ke jing lombriu la ngile bhai ka berit gimdon ki semua kan mau sungu wat ya ibarit pa pinang kiyo ladang imdan ki jing sungu ya kabarit ngimla pa kiyo nakata daw ka buram ka akor ya ki kana school kalau mudan kama namar ba wat ong mga school kadi ko school no kandong piyo sungu menta ki missionary ki officer ki pastor glami nang school Pikain bang school kalong kaba, pikain bang sim bang school kamdan quality, ka siang api. Menta pidon hakabalang bafer, pitrai kabalang kabalak berpelong riblay fi. Kadang mensim nyupi bapindan, borok kibalang hikai kaju jing hikai. Kadang school kaju, what ong ba kadang school, lani ke school hadu saw, ke school halangkom, ke school ngami ke school penono, ngami ke school kabahak tu kapor lali tap lagi tenrio ker lagi si tekani usul pidan bok piyo kene school kabala bah kabalai no slap ler hakapor bali school mangaman semua tong sul ler tong slap ba no school siun mar bajau lot ki tenrio pidan bok na ka berta kadawi hebret kasyong hapi bapin long ki batip si bapin long ki baminot ka school hang no pilih kam lele haba pidan ki jing berbor long ya jan bergini kai nomor nga kapor bangal dal school nga kihikai ro ya ke jing im yupi bapente ya ke jing im kaborom ka akor ka bapin sedang but after all but nadin kataro ka pagkausan ka mendai ta jing hikai jang piani ki kmi ki kpan ying kiladi banong ki nong hikai ka banong parents are the first teachers and the teachers are the second parent ki kmi ki nong hikai banong kong de kmi mei pa jang pi berki kami kapa bar dekin hikai merkat no kenta kidon haskul kidon haga jing sumar ke jing hikai kidei ki kami kapa ke no hikai ke degi kami kapa kendian ni kino hikai ngakan mau habong adang le japo sora sisin si benai ki hikai yangi si kenta ki hikai yangi naga ya ke school syllabus extra kisim ki itu ya ke life history jong kirihe la belum ki rikhoi kum Swami Vivekananda Swami Gokulananda ki Hindu ki kai ta si kenta teng ha ki benai ki sim extra ba ki khna kim dei bantip tang ka kot school ki bantip ru ka perthai te ngimat kapor la khot ba ki no hi kai teng ha ki sin si benai ki ban hi kai si kenta ki khna ya ki benarit ngap sim ke level benarit kai bang hi kai la pitip ya ka history
jong kiliu he naga jinglong duk kilong bahe karena ai mesti mepi te bar koi ngidi bersedang ya ke giji kai dei naying shwa ban school ke school kadai koi ke bopers kem giji kai ne but fikir mau ki knaret ngidei ban sutu kuno ban buram ya ki bahe namar hisin bang inang ban buram bagai jing ke buram ka kor ka sedang naga jinglong khana na school te anda pilahe katu jinglong yofi kan yaine berke jinglong tips ngi kan sedang yofi naga jinglong hakapol ba final school nga sungubon ongro ba kani ke jingyan inti je commission new pusan leaks nem kala nang yai ngai ke jingyan kala ko bejo tu kumno ban pang khrau pa ka nga kermen ba hapo ka jingelam jong u shaman bade reverend simsan bade kani ke managing committee but itman basan ibadi secretary jangan managing committee nga kermen ba haka closing jokane ke jingra khe ya platinum jubilee ngin COE ya ka new ship yokane building ni kermen bangan UE ya ka dur ba kam ha ja building ha ka closing ceremony ti ka jinel anti jufi nga don borbor ka jinel anti jufi jong commission but nganbu ra ka jingwa kat bangala nang mata ka jinel anti jong commission ba ka jinel anti kalong ba job nak mata ka jingai sekri ya ka education ya ka imlang salang na ki kam penroy ka kam blai bala ki benta baro joge jing imbryo khublai shibun ai bagane ki district denger kanale shibun ki kam khro but ai bagane ki school kana roy kana par kana ki shafrang katno yai kising snem blai shibun